Bakwethu sanibona. Bengicela bafethu ningidlulisele umlayezo kumfana ekuthiwa uSkhova Mhlongo. Umfana lo unokuvela la ku TikTok. So into eyenzakalayo ukuthi uSkhova ubaleke nemali la. Akasafuni kuyibhadala manje. Indaba isuke ekuthenini ukuthi uSkhova wangifonela wangitshela ukuthi hayi futhi ngicela ungiboleke imali lo muntu ahlala naye oboshiwe. Ngathi mina ke ayi Skhova ngoba mina ngibhizi nama project la endlini angikwazi ukuthi ngikuboleke imali okwamanje. So into engingakwenzela yena ukuthi ukhona umfowethu engikhule naye obolekisa ngemali uza kuboleka ke imali. Okay, avuma uSkhova athi ngoba isimo siyaphuthuma ngimkhulumele nalo mfowethu ngimkhulumele ke nalo mfowethu amnikeze imali. Emva kwaloko uSkhova imali ayibuyise kuphela inyanga. After 2 days uSkhova hambe futhi ayoboleka imali. Angithinta athe mfowethu manje ngibhorekile la endlini nani ngidinga imali ngithi mina hayi mfowethu athi ucela amanamba walomjida lo umfowethu Zwane. Okay, ngimnikeza amanamba kaZwane ahamba yoboleka imali futhi uSkhova. Emva kweinsukwana ngifonele ke mina kuthiwa hayi bafowethu nangu uSkhova ufuna ukuyibulala manje. Hawu uSkhova ufuna ukuyibulala statazeleke sifuna amaphoyisa kwenziweni ukuthi ahambe yomkhipha lapha endlini. Hayi afike vela amaphoyisa seweza nalo muntu ahlala naye. Okay, emva kwaloko uSkhova ngifonele vele mhlambe sibe ne conversation for an hour. And by the way uSkhova angeke ngisho ukuthi umngani wami Morin. uSkhova ngimazi ngoba nje kwakuumuntu owayehlala nabo siqiniseke ku live. Ngimazi kanjalo nje ukuthi umfana nje wa ku TikTok. Okay, so manje into eyenzakela ukuthi uSkhova mase kumele abuyise imali akasayibuyisa imali. Yangithinta ke lento ukuthi lo muntu imali akayifakile mfowethu manje ithi1 lento le. Ngathi mina ngizozama ukumfuna uSkhova akatholakali. Ngizama ukuthola boJiyane ngithola boPhunyuka nani uthi hayibo uSkhova nangiphela ubaleke nemali yomuntu la. Uboleka imali yomuntu la akasayibhadali manje. Kwenziwa yini ukuthi uSkhova angasabhadala angasabamba ama calls? Hayi kuthiwe no. Ngathi ifoni yakhe ifile. Okay, gcine ngathi lungile indaba yefoni sekuyinyanga yesibili uSkhova athi hayi ucela ukuthi makuphela inyanga ayibuyise le mali le. Nakhona bese ngithinta ke athi udinga ama account number lomjida. All right, ngimthumelele lo mjida ivoice note kaSkhova ukuthi umfolo uthi uzoyibuyisa imali angayibuyisa imali uSkhova. Ngithinte le ndoda hayi lo muntu akayibuyisanga imali. Ngathi ngiyamthinta uSkhova ama WhatsApp wami masangeni. Ngathi ngiyamfonela iringa kanye bese iya ku busy. Kusho ukuthi hayi sekangiblockile ke angazi ukuthi ngiblockhelani mina. Imfonele le ndoda akasatholakala uSkhova. Ngithinta uPhunyuka ngithi Phunyuka awuyothinta uSkhova. Ngoba umkhonzo uyangitshela ukuthi ba live ku TikTok. Ngithi mina okay. Tshela uPhunyuka uSkhova ngathi seka block noPhunyuka. Phunyuka tshela uMaqwabe ngathi naye seka blockekile kanjalo umkhonza nani. Ukubonakala ukuthi hayi uSkhova kusho ukuthi kahle le mali akafuni kuyibhadala. Angazi ukuthi akafuni or akakhoni okanjani. So ngicine ngidecide ukuthi ayazini ithi ngihambe ngiye kwaSkhova. Ngihambe ngizolo ke kuyi6 zika October ngihambe inyanga yesi3 njalo. Ngihambe ngifike ngamthola uSkhova kwakhe. Ngizule ke sizule sithatha umfazi wakhe ahambe nathi asitshengisa abangani bakhe nani yabo. Hayi naye azakhathala ukuthi hayi ngeke akatholakala lo muntu because simfuna kubangani bakhe samfuna izibhotini samfuna yonke le ndawo. I think into eyenza 2 to 3 hours sifuna noSkhova izolo akaziwe ukuthi kuphi.
So into engiyibonayo la ukuthi uSikhova uzama ukuba yi-celebrity ngey'mali zabantu ngoba ngathi kuyabonakala ukuthi uyijwayele lento ukuthi thatha imali yabantu angayibuyisi. So ngicela nimdlulisele le message ukuthi imali iyadingeka and akusasi u-2000 seku-2.5 plus u-500 mina lo ngiwuspendile ukuthi ngihambe ngiyomfuna ke manje uSikhova. Sekutholakele ke ukuthi usebenzaphi nakwakhe sengazi kahle ke manje ukuthi kukuphi kahle kahle ngoba saya kaSikhova kodwa kwakusebusuku kodwa ngihambile ngafike ngathola. So ngicela nimtshele uSikhova ukuthi lo 3000 uyafuneka ukuze ngimbone ukuthi uSikhova kahle uphila ngamaplan. uSikhova lesikhathi sihlanganisa imali for isiqiniseko ikhona imali eyangena kuye uSikhova angazange ayideclare. Manje uthatha imali zabantu and ekugcineni igcina seyilimaza lo muntu ahlala naye lapha endlini ngoba ngathi ujwayele ukuyenza lento le. So ngicela nimtshele ukuthi imali le iyafuneka bafowethu, angeke siloku sigijimisana naye. Ngicela nimtshele ukuthi imali iyafuneka akusasu 2000 seku 3000.